Prvi svjetski rat ili Veliki rat, kako ga još nazivaju, trajao je od 1914. do 1918. godine. Bio je to u tadašnjoj istoriji najveći i najkrvaviji sukob u kojem je učestvovalo više od 70 miliona ljudi pod oružjem, od čega oko 60 miliona na prostoru Europe. Posljedice rata bile su više nego katastrofalne. Podaci govore da je u Velikom ratu poginulo više od 15, a ranjeno ne manje od 20 miliona ljudi. Pored ljudskih žrtava, države učesnice doživjele su i velika materijalna razaranja. Među državama koje su podnele najveće gubitke, Srbija i srpski narod su na prvom mestu ove crne statistike. Ukupni gubici Srbije prema podacima iznetim na Pariskoj konferenciji mira iznosili su 1.247.435 ljudi ili 28% ukupnog stanovništva. Sa teškim invalidima, borcima potpuno onesposobljenim za rad, gubici premašuju 1,5 miliona ljudi. Srbija je izgubila više od 50% reproduktivno sposobnog muškog stanovništva, dakle onih koji su mogli stvarati porodice i ostavljati potomstvo. I srpska vojska, koja je izvojevala jednu od najsjajnijih pobjeda u istoriji ratovanja, podnela je ogromne gubitke. Od više od 850.000 boraca pozvanih pod ratnu zastavu, živote je izgubilo 402.000. Samo tokom prelaska preko Albanije, što predstavlja događaj koji nema sličnog u istoriji ratovanja, živote je izgubilo 77.455 srpskih vojnika. Sve u svemu, takve gubitke ljudstva u odnosu na ukupan broj stanovnika nije imala ni jedna druga zemlja učesnica Velikog rata. Pored regularnih jedinica srpske vojske, pobjedi srpskog oružja u Prvom svjetskom ratu značajan doprinos dali su i dobrovoljci. Oni su srpskoj vojsci pružili nemerljivu podršku i značajno su doprinijeli formiranju Jugoslovenske države 1918. godine. Ove jedinice su iz političkih razloga nazvane jugoslovenske, iako je u njima bilo 97,7% Srba. To su bili mahom Srbi, austrougarski državljani iz Banata, Bačke, Baranje, Srema, Slavonije, Like, Banije, Korduna, Dalmacije, Boke Kotorske i Bosne i Hercegovine, koji su se u ratu opredelili da se bore na srpskoj strani u borbi za srpsko nacionalno oslobođenje. Oni su pritom kao austrougarski državljani rizikovali živote i živote svojih porodica, jer u slučaju njihovog zarobljavanja njihove porodice bile internirane, njih je čekao streljački stroj, a imovina im bila konfiskovana. Zato je, na primjer, u rumunjskoj vojsci važilo jedno predanje da se Srbi nikada živi ne predaju, jer je upravo bilo reč o borbama boraca Prve srpske dobrovoljačke divizije na Dobruđi 1916. kada su u slučaju opkoljavanja od strane Bugara vršili samoubistva da ne bi izložili progonu svoje porodice. Koliko su velike zasluge dobrovoljaca svedoči i to da su u decembru 1914. godine, posle slavnih pobjeda srpske vojske na Ceru i Kolubari i proterivanju austro-ugarskih trupa sa prostora Srbije, upravo dobrovoljci oslobodili Beograd. Dobrovoljci su bili posljednja odbrana Beograda i 1915. godine. Posljednji branioci Beograda prilikom odbrane Beograda 6. do 9. oktobra 1915. godine bili su borci Sremskog dobrovoljačkog odreda. Oni su dočekali nemačke austrougarske trupe na Terazijama, zasuli ih platunima i bombama i tek onda napustili Beograd. Svega 10-ak ih je preživjelo. Dobrovoljački odred majora Vojina Popovića, snage od 3.500 ljudi, bio je posljednja odbrana i bio je elitna jedinica srpske vojske. Taj dobrovoljački odred je branio ostupnicu srpske druge armije prilikom provlačenja preko Albanije. Bio je jedina jedinica srpske vojske koja je posle povlačenja preko Albanije bila spremna za borbena dejstva. Posle odmora na Krfu i oporavka na Krfu, to je bila jedinica koja je među prvima izašla na Solunski front, prihvatila borbe sa jedinicama bugarske vojske. U vreme borbi na Kajmakčalanu, pošto je Drinska divizija privremeno zauzela Kajmakčalan, Bugari je vratili, dobrovoljački odred majora Vojina Popovića 28. septembra 1916. godine prebačen je na Kajmakčalan. 30. septembra, posle očajne borbe prsa o prsa na bajonet, dobrovoljci su zauzeli Kajmakčalan i oni su bili ta prva srpska jedinica koja je konačno zakoračila na tle oslobođene otadžbine. Dobrovoljci su dolazili sa raznih ratišta.
Srbi regrutovani u austro-ugarskoj vojsci su se predavali u borbama 1914. i priključivali jedinicama srpske vojske. Najviše ih je, međutim, bilo među zarobljenicima u Rusiji, na Galicijskom frontu. Predavali su se Rusima i bili raspoređivani u logorima širom Rusije, od Ukrajine do Srednje Azije i Sibira, odakle su se prijavljivali u dobrovoljce srpske vojske. Oni su formirali prvu srpsku dobrovoljačku diviziju 29. aprila 1916. koja se sastojala od 18.000 ljudi i ova dobrovoljačka divizija kao deo rusko-rumunskih trupa borila se protiv turske, bugarske i nemačke vojske u 34 ratna dana na Dobruđanskom frontu. Pritom je imala 53% gubitaka i bila je odlikovana sa 3300 srpskih, ruskih i rumunskih ratnih odlikovanja. Dobrovoljci iz Rusije posle revolucije u Rusiji 1917. i 1918. godine prebacivani su na Solunski front preko Arhangelska, Severnih mora, Norveških voda, Engleske, Francuske i Italije, a jedan deo njih koji nije mogao da prođe tim putem jer je trajala revolucija, iz Jaroslava je prebacivan transsibirskom železnicom, znači preko Bajkalskog jezera, Omska, Irkutska, zatim su došli do Žutog mora, do japanske okupacione zone iz luke Dairen, engleskim brodobljem putovali su na Solunski front preko Hong Konga, Singapura, Ceylona, Indijskog okeana, Port Saide, odnosno Suetskog kanala. Oni će na Solunskom frontu formirati Jugoslovensku diviziju. Takođe, veliki broj dobrovoljaca dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. To su bili Srbi iz Austro-Ugarske koji su tamo bili pečalvari i oni će u periodu od 1914. do 1918. godine dati oko 10.000 dobrovoljaca koji će prvo o svom trošku i trošku Sokolskih društava 1914. i 1915. godine, a kasnije u organizaciji Srpske vojne misije biti prebacivani na Solunski front. Po završetku Prvog svjetskog rata, sudbina dobrovoljaca po odlaganju oružja vezuje se za severne krajeve pod kojima se podrazumevao prostor Banata, Bačke, Baranje, Srema i Slavonije, uglavnom današnje Vojvodine. Ovaj prostor postaje njihova nova domovina. Prilikom naseljavanja Vojvodine, dobrovoljci poreklom iz dinarskih krajeva sa svojim porodicima osnovali su čak 201 koloniju koje su do pred Drugi svjetski rat brojale oko 100.000 ljudi. Jedna od mnogih na spisku kolonija dobrovoljaca je i selo Banatsko Karađorđevo. Selo je pravljeno nanovo, znači nije postojalo ništa, ovo je bilo golo polje. Oni su prvo doseljavali, kampanjski doseljavalo, nije nešto organizovano. Kralj Aleksandar je naselio planski, naravno, dobrovoljce u ovaj deo, jer ovo je pogranični pojas. Znači, u jednu ruku to je bila neka zahvalnost za ono što su učinili za Srbiju, a s druge strane bilo je to pragmatizam, naseli militantne, sposobne ljude u pogranični pojas, oni koji će braniti, ne treba vojske, tu su oni. Iako demografsku osnovu Banatskog Karađorđeva čine dobrovoljci i njihove porodice, jedan manji broj naseljenika došao je iz okolnih banatskih mesta načinivši sa dobrovoljcima jednu skladnu zajednicu. Ali nije ovo slučaj samo sa Banatskim Karađorđevom, o čijim dobrovoljcima svedoči spomenik dobrovoljcu i spomen ploče sa 691 imenom dobrovoljaca koji su svoj život posejali na ovoj zemlji. Tako je i u Aleksandrovu. Na spomeniku imamo sve osnivača sela. Mislim da to je jedinstven primjer u državi, da postoje svi osnivača sela koji su ovo selo osnovali 1921. godine kad su počeli da doseljuju ovde i da prave prve kuće. Među onima koji su naselili Aleksandrovo čak je 785 takozvanih autokolonista i 340 dobrovoljaca sa svojim porodicama. Imamo, ajde uslovno kažem, dva tipa tih dobrovoljaca. Jedni su koji su služili austro-ugarsku vojsku, pa zarobljeni kao laki dobrovoljci na frontu u Rusiji i tako dalje. Onda je tamo oformljena ta prva srpska dobrovoljačka divizija gde su odakle potiču mnogi meštani ti dobrovoljci. I drugi tip tih boraca, ajde da kažemo, vrsta tih dobrovoljaca koji su došli iz Amerike, Kanade, došli su iz
Francuske neki i tako dalje. Dobrovoljci iz Amerike bili su samo ludo hrabri. Nisu imali nikakve vojne obuke, ali su bili nevjerovatno hrabri. To su ljudi koji su sa 12, 15, 16 godina otišli u Ameriku, radili tamo najteže poslove. I eto, kakvim sticajem okolnosti su došli u dobrovoljce ovamo. Ta luda hrabrost, mnogo njih je koštalo glave, znači to je, nisu imali neke vojne obuke. Ta vojna obuka se svela na nedelju dana u nekom kampu i strahovito mnogo ih je ginulo. Ali su i strahovita junačka dela pravili. Znači od 5 nosilaca Karađorđeve zvezde u Banatskom Karađorđevu, 4 su dobrovoljci iz Amerike. Inače, 73 dobrovoljca koji su naselili Banatsko Karađorđevo bili su u odredu Vojvode Vuka. Znači, to je elitna jedinica koja je letela svuda, gde god je bilo najgore i rasformirana je zbog gubitka ljudstva. Znači, 90% ljudstva je izginulo, ta jedinica je rasformirana. O hrabrosti ovih ratnika svedoče mnoge anegdote. I u svakom mestu koje su formirali dobrovoljci i danas žive priče o njihovom junaštvu. Recimo, Rode Stojisavljević, zvani Bugar, čitav život su ga zvali Bugar, zato što je kad je trebao živ jezik, on je otišao preko i klepio Bugara i donio ga na ramenu živoga. Kad su ovi krenuli drugi da ga tuku, on je stao ispred i ovaj je moj, tamo ima koliko hoćete, vi sebi vatajte, ovoga niko ne smije dirati. Lazo Rašeta je zaradio Karađorđevu zvijezdu, recimo, tako što je zarobio 13 bugarskih vojnika i zarobio je 3 topa sa praznom puškom. Znači, ne zna se ko se više boja, on ili oni, ali eto, presudilo je što nisu krenuli, nisu imali hrabrosti. Opet moj jedan deda Mileta Radić, inače čuveni je šered bio, ispričao je, nekoliko puta sam tu priču čuo kad je pričao svojim saborcima, kad je pričao familiji i tako dalje. Priča je otprilike sljedeća. Jedne takve stražarske noći, kad je teška kiša neka padala, dosadna, u neko doba neka kontrola straže i naravno išli su s onim laternama ili kako se već zovu, slabo se to vidi i pita ga neko iz te pomračine, vojniče, kako si? No psuje, onako srpski, sočno. Posle te psovke doda, nikada krenemo više u probaj da mi oslobodimo tu našu Srbiju. I sljedeće što je video u svetlosti te laterne, otvara se tabakera sa cigaretama, nudi i vidi kraljevski grb i on se malo cimne, pozdravi kralja, oprostite vaše visočanstvo, nisam znao da ste vi. Međutim, kralj kaže, dobro je vojniče, sad ćemo mi u proboj, tako da je prošao bez ikakve kazne, bez ičega, iako je sočno opsao pred kraljem, ne znajući naravno da je kralj to. Neka mesta koja su osnovali dobrovoljci u svojim nazivima nose imena ličnosti koje su obeležili ovaj istorijski period. Jedno od takvih mesta je i Vojvoda Stepa. Naseljeno mesto Vojvoda Stepa su naselili dobrovoljci uglavnom koji su bili pod komandom Vojvoda Stepe Stepanovića i oni su, ovo je bilo ledina, major koji se zvao Leonovac i oni su htjeli da daju ime naselju i 27. godine su otišli u Čačak gdje je bio njihov vojvoda, Vojvoda Stepa i pitali su vojvodo možemo li mi dati ime našem naseljenom mjestu Vojvoda Stepa. On im je odgovorio što deco ne date ime nekog ministra koji ima para, a ne moje. Međutim, oni nisu to poslušali, ipak su dali ime Vojvoda Stepa. Vojvoda Stepa Stepanović nikada nije posjetio mesto koje nosi njegovo ime. Jednostavno, zato nije imao dovoljno vremena. Ime ovog slavnog srpskog ratnika živi i danas u njegovom mestu, osobito kroz kulturnu manifestaciju Dani Vojvode Stepe, koje organizuje Udruženje dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovaoca.
Novo Miloševo je selo koje je posle rata sastavljeno od dva sela, od Beodre i Karlova. Karlovo je bilo poznato militarsko selo, čije je žitelje krasila vanredno snažna nacionalna svest, ali čiji su mladići po nalogu austrougarskih vlasti bili regrutovani u austrougarsku vojsku. U Prvom svjetskom ratu karlovački Srbi su odlazili uglavnom na rusko bojište i tamo su, kako kaže jedan stari dobrovoljac i Dobruđanin pokojni deda Straje Sekulin, kaže, pucali smo, kaže, na Ruse, ali smo više uvis pucali. Jednostavno nisu hteli da se kolju sa ruskom braćom i veliki broj karlovačkih dobrovoljaca, docnije karlovačkih vojnika koji su bili Ćesarovi vojnici, u tom trenutku se noću predavao i bežali su na rusku stranu. Onog momenta kad je formirana prva srpska dobrovoljačka divizija 1916. godine, iz ovog sela je bilo preko 300 dobrovoljaca, a oni su se aktivno uključili u tu prvu srpsku dobrovoljačku diviziju i ratovali su na Dobruđi. Postoji jedna anegdota koju je pričao Duša Pislika, koji je ostao u Ćesarovoj vojsci, a ratovao je protiv srpske vojske, protiv braće na Dobruđi. Kaže, kad su Srbi krenuli na juriš, kaže, to je, kaže, tutnjila zemlja, kaže, a kod nas je nastala taka bežanija, kaže, da sam brisu od rođene drške izgubio i nikad je više nisam našao. To znači da je moral prve srpske dobrovoljačke divizije bio veoma visok, a Banaćani su, pogotovo oni iz ovog dela, iz distrikta koji su bili distrikčani, oni su imali tu visoku nacionalnu svest, pogotovo što je 1914. godine princ Aleksandar Karađorđević zaprosio kneginju Tatjanu i oni su nekako Ruse oduvek gledali kao rodbinu i kao braću. Sa završetkom rata u selo je ujahala srpska vojska na čelu sa Dragutinom Ristićem, komandantom čuvenog Gvozdenog puka. U znak zahvalnosti prema ovom vojskovođi, Karlovčani svom selu daju naziv Dragutinovo. Iako posle Drugog svjetskog rata selo dobija naziv Novo Miloševo, crkvena opština i dalje slovi za Dragutinovo. Godine 1924. je podignut spomenik srpskim dobrovoljcima. Njegovu izgradnju finansiraju politička opština, mesno Sokolsko društvo kao i crkvena opština. Takođe se pojavio jedan preduzetnik, privatnik koji se zvao Milutin Đukanović. Međutim, pod imenom Milutina Đukanovića pare je dao i Karlo Šprajtl, Nemac, birtaš Kara, koji je čitavo vreme bio na srpskoj strani, koji se pokrstio i prekrstio, ali nije smeo da svoje ime javno iskaziva i da se pokaziva. Kao i srpski dobrovoljci, i spomenik njima u čast podignut u Novom Miloševu imao je svoju burnu istoriju prošavši kroz mnoge faze. Počeo od toga da su odmah posle rata mladi komunistički aktivisti skinuli krunu, a pre rata, negde u maju mesecu 1941. komunistička omladina, fašistička omladina i još neki mađarski nacisti su zajedničkim snagama jedne noći porušili metalnu ogradu koja je bila oko spomenika i oskrnavili ga. Dakle, spomenik je, kažem, imao svoju burnu istoriju, a u toku Drugog svjetskog rata jedan meštanin je iz straha, pošto su Nemci prvo dobrovoljce, Dobruđane i Solunce birali za odmazdu, on je
tajno noću došao sa čekićem i sa maslom i svoje ime je izbrisao sa tog spomenika. Pre nekoliko godina, zahvaljujući Zavodu za zaštitu spomenika, mi smo tom spomeniku vratili orlove sa krunom gore i dan danas na diku i ponos svih nas taj spomenik je u centru Miloševa. Dobrovoljci iz Velikog rata naseljavali su i prostore Bačke, tu u široj okolini Novog Sada. Pomenut ćemo Staro Đurđevo u opštini Temerin i Tankosićevo koje sa starim slovačkim Kisačem čini jedno mesto Kisač. Početak kolonizacije ili naseljavanja Starog Đurđeva bio je 1919. kad su došle dve porodice, pa je naseljen 1920. isto tako dve porodice, 21. je bilo 17 porodica, 22. 15 i tako dalje do 32. godine došlo je 68 familija. To su bili ljudi koji su dobrovoljci, uglavnom došli sa teritorije, delom sa teritorije današnje Bačke, jedno 25% stanovništva, ostali su došli ili kao dobrovoljci koje je opremio kralj Nikolaj Ruski sa Ruskog fronta, Srbi koji su služili Austro-Ugarskoj vojsci pa predali se Rusima da se ne bi borili protiv saveznika i ta brigada koja je opremljena, to je jedan deo naseljenika Starog Đurđeva, a drugi deo je došao iz Amerike 17. godine na Solunski front. Među tim američkim dobrovoljcima, a često spominjano u našoj istoriji, devet braće Vajagić, pa praveći paralelu sa braćom Jugović, bez starog Jugo Bogdana, naravno. Oni su se borili na Solunskom frontu, najstariji je bio Rista koji je odlikovan zlatnim Karađorđevom zvezdom sa zlatnim mačevima. Takođe, od braće Vajagić, 3 potomka trenutno žive u Starom Đurđevu. U Temerinu se nalazi porodica Princip, koje su potomci Gavrila Principa. Znamo da on je imao dece i da to nisu direktni potomci, ali to su rođački odnosi i još uvek žive unuk Dušana koji je došao tih godina, a Svetislav Princip i njegova deca. Meštani Starog Đurđeva, pokazalo se odmah, bili su veoma napredni. Odmah po naseljavanju osnovali su poljoprivrednu zadrugu, potom štedno-kreditnu zadrugu, školu, biblioteku, crkvenu opštinu i izgradili pravoslavni hram, sokolsko društvo sa gimnastičkom i fudbalskom sekcijom, čak i dramsku sekciju. Sve ovo ukazuje da je reč o veoma naprednoj zajednici, čiji su temelj srpski dobrovoljci iz Velikog rata. Specifičnost Tankosićeva kao odredišta srpskih dobrovoljaca iz 1912. do 1918. godine, što to nije bila prva destinacija na koju su oni dolazili, pre svega iz Hercegovine. Puno interesantnih priča vezanih za dobrovoljce koji su naselili ovaj deo, veoma blizu slovačkog mesta Kisač i praktično danas sastavni deo slovačkog mesta Kisač. Jedna od njih je recimo priča Đoka Parežanina koji je došao iz Amerike, ne bi li se uključio u borbe na Solunskom frontu. Zanimljivo je da je on u Americi već imao skladnu vezu sa jednom Amerikankom. Došavši ovde, on je bio ranjen, preživeo i izgubio oko. Amerikanka je prvim brodom došla kada je čula da je živ, u nadi da će ga vratiti u Ameriku, jer je to bila velika ljubav, no on osokoljen velikom pobedom i koja je bila izvesna, i njegova rečenica se dan danas prepričava, gdje će tako lijepa devojka za čorava čoveka. I ostaje ovde i na Tankosićevu sagradio kuću i tu su njegovi potomci. Tankosić i Kisač krasi skladan život i izvanredno prijateljstvo između potomaka srpskih dobrovoljaca i starosedelačkog slovačkog življa, a tako je od trenutka kada su dobrovoljci stigli u ovaj kraj Bačke. Još jedna vrednost izbija na površinu života u ovim dobrovoljačkim krajevima. To je odnos prema žrtvama Drugog svetskog rata, ne samo prema dobrovoljcima iz Velikog rata. Na spomen pločama sa imenima dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata u Banatskom Karađorđevu
Sa druge strane ispisana su i 276 imena palih u Drugom svjetskom ratu. S druge strane se nalaze isto imena poginulih u Drugom svjetskom ratu, to su njihovi sinovi. Znači, to je, mi to ne razdvajamo. Na dan borca se služe parastosi kod nas u selu za sve borce. Nekako se to objedinilo, tako da sveštenik služi parastos i srpskim dobrovoljcima i žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata i na taj način se obeležava pamćenje i na neki način se duše poginulih i preminulih preporučuju Gospodu za naselje rajsko. O svim ovim obeležima podignutim srpskim dobrovoljcima, ali i kulturi pamćenja dela ovih junaka iz Velikog rata, brine Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. koje okuplja njihove potomke, ali i poštovaoce. Udruženje Obilić, koje danas neguje uspomenu na njih, nastavljač je tradicija Saveza ratnih dobrovoljaca od 1912. do 18. koje je bez odluke suda ukinuto 1947. godine potpisom tadašnjeg ministra unutrašnjih dela Federativne narodne republike Jugoslavije Aleksandra Rankovića. Komunističke vlasti su savez okvalifikovale kao profašističko i nenarodno i konfiskovale celokupnu imovinu. Arhiva od više od 43.000 dobrovoljaca nestala je bez traga, plene se i uništavaju ratne zastave dobrovoljačkih jedinica, što je bila posebna uvreda za ove ratnike. Srpski dobrovoljci koji su sa svojim porodicama u vreme rata bili žrtve nacističkih okupacionih vlasti, koje su njihov savez proglasili antinemačkim i antinacističkim, kao i ustaškog režima na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, postali su žrtve i novog komunističkog režima u Brozovoj Jugoslaviji, koji je u njima video domaće izdajnike. Dobrovoljci su ubijani, proterivani i ponižavani, a status njihovog potomstva ni danas nije popravljen. Iako je Ustavni sud Republike Srbije još 1992. godine poništio nezakonitu odluku komunističkih vlasti, kojom je dobrovoljcima oduzeta zemlja, ova nepravda do danas nije ispravljena.